imamo indicije iz Sarajeva, najvjerovatnije da će doći i od ponedjeljka nove mjere popuštanja, ali definitivno ne znači popuštanje mjera da je situacija dobra. Evo vidimo da imamo povremeno pikove, sad imamo 9 pozitivnih, ovih 9 pozitivnih su vezani za 2 klastera. Tako da moramo biti jako obazrivi, jako disciplinirani, odgovorni, a popuštanje mora biti, moramo dati snage i ostalim da rade, da žive, jer život ne može stati. Znači, moramo misliti o tome da ovako neodgovorni ljudi, kao što ste malo prije spomenuli, moraju se uozbiljiti, moraju pokazati odgovornost i omogućiti pokretanje i male privrede i malih preduzeća i svih ostalih koji su sada zbog covida naredbom, ja kažem, na neki način oštećeni. Ali definitivno to tako mora biti. A svakako sam za popuštanje mjera, a većom odgovornošću građana.